Kod doktora. Doktor, lekar, pacijent, simptom, temperatura, kašalj, groznica, glavobolja, malaksalost, snaga, san, nos, infekcija, kijanje, lekovi, pregled, recept, terapija, bolnica, hitna pomoć, zakazati pregled, izmeriti temperaturu, prehlada, grip. Dobar dan, doktore. Dobar dan, kako se osjećate? Imam temperaturu, kašljem i imam groznicu. Takođe boli me glava i malaksala sam. Kolika je temperatura i koliko dugo imate ove simptome? Već nekoliko dana. Imam temperaturu 38,5. Nemam snage i ne mogu da spavam. Takođe curi mi nos i kijam. Razumem. Izgleda da imate virusnu infekciju. Podignite majicu. Poslušat ću vam pluća, dišite duboko. Pluća su vam u redu, možete se obući. Prepisat ću vam terapiju i bit ćete ok. Pijte što više tečnosti i odmarajte narednih dana. Hvala vam, doktore. Nema na čemu, brzo ćete se oporaviti.